touch the late in secretary to and cadence, linking the paper that get the paper some malaka so shoe and the taring reading thing and so na yungu machu candid which they do on the to takta chikisha make timeless terror reading in la share and the kiran so you katu sipa na deniman kiran get you the reading the koso energy di can get you the koso to rail and share one day the chain lota the korim shin and so tanda chiwalo than the koso and part 1 and 2 sugira ani tada di part 1 chagire part 1 nala chewalang tak yu dugdul ani kiran sugi time stemding a description nala sha yu lani shwe ani kiran sugi tawa di gira monthly reading di season me paina monthly reading yang reading ta month tawa di ko chu watang reading sangma upload chesa yuri ni nge tada and link di description nala shagi kisi kiran sugi senzina me wa de yo ina o dege gi chidu yi la shwe yi ani di chene da lota di korim shin che wala ta ni ko chugi is to stele che wala to so ni kiran zo gi chidu yungur gi ma chu kan di do chi tu ra ani tu di timeless story reading yi di du kiran gi ka du sik ba na de ni ma kiran gi chidu energy de ko chu to re la shwe yi ani kiran gi din la reading na la khari yu shwe na kiran gi health kan di du kiran gi career kan di du mix gi relationship ka la di ti chik do not shook chia focus this shook chia chigi and the wikiragi treating kala tigura treating kali okay sun energy leader sun energy di treating kali you can answer today the sim de kora mewa ya ta ji yo to thong du ani celebration kiran zo kangi to treating kala chunchi ju kangi to chimbo to khari thi yo ai ne de ni ma kiran zo de yo on de tungi du de ni ni pe rishi kyu chung yo on de do chi tungi du de sim gi kangi ba ne subui kangi ba ne chi ma tun ra ani pe kyu chung on de do chi tungi du ani kiran zo chirdan ne da pe positive mindset ra simba pe kyu shai su pe te thang ani kang tup gi kyu ngone te gi on de gi ra so pe simba kalor sangmate ani chowa de game by ne pe kyu yo ache ani koryu game by ne pe kyu yo ache ani kiran ki kyu mewa by ne kang tup gi positive mindset kan shukchim bu shagyo ache on de chen kiran ki tuba simla ta chowa tende chik du sambana shingi duba tende yi sire on tende do chitungi dura ani kiran so la ta chik on tende duba yugi na shingi chenen kiran so ta chiska nge do chunchu ju khari do chik namgyu ne te de tende yo ai ne te sang mani ma kiran gi yungyur gi ma chut ni na la kiran be te tang shuk chimbo yakbo cha du yo ka china na zo positive mindset ra simba khachu sangma sha chowa khachu kyu dewa gang la sha tu waina ta kam ski kiran la ya ga chungiri dewa chungiri lai di nga zo universe ki nangi re la de koncho gi nangi re la di ra on tende chinira kiran gi dagarang chi gi otong gi du ta ti chin kiran gi career cholo yung du kiran la kira ge chik chena career chola so so duba yugi na shingi chik ma to da nga tende chik che duba yu ti tak chik che chung mi du ya na ye le ga duba yugi na shingi yakpo che du mi du same do da na koryuk duba yugi na shingi koryuk yakpo le ga che sala koryuk yakpo le ga che ron yakpo mi du same do da on tende gi kira la chik chena ti chik ra ti chik lo pambu chung e du da takta chik mindu same on de chowa chung yu sigre ra kiran so on de do chitung du ine yungkyur ki nimu de la kiran la ra pe de ba simgi yo le ga de ba yo nang shingi kiran gi de ba yo nang shingi le ga dup tu yo on de tung du ra yungkyur gi nang la kiran de ba yo nang shingi le ga sama dup kiran pe ki u chung yo ra ani kiran ki u chung ma che kiran gi yu nang mi bin chi nge do tas yu se ra kiran gi sama pe ki u chung yo on de tung du ra Tijeni yungyur ge da kira ge duba yugyo nakshin sama dup du kira ge kadi thongu dula na pe confident level pe poba tombe ngane dia nyamnyong chimbo sagyo knowledgeable lagira pe shin shuk chimbo yugyo la na tigidu ani so misena nyamnyong mangbo sa yo la na tigidu ani on tende chikin ta nge kari ne nge kali kya na nge tibu yakpu tun thu du chun thu du la to da on tende kira pe poba tombo kini digyo ara kira gi shin shuk chimbo be tangi yo on de la ne di kirangi da ba chang shagyo tu de ta di career gi chola chira ta di chini kirangi karita relationship kan le yung du kiran so kachi chi dan da confusion tu thong gi da khachi go na te wa de la nga khachi go na sam tu dang ani so ning nyo di gi tu da la chik chi go sam ne ti chi u sam da kan di chi go ma chu ge tu dang chik yora confusion tu la ne ti du yam sim la shinang ani sim la ti chik da khata chung gi na kan di tu chi tu gi na la ngam da tu le ti atin de yin sig ri kiran so la dan da kiran gi jewa de gi chi du kiran la ti chik
tension do chira tende simde do chitende tongi du kinangi chidura ta chikchena yang kinan zola ta pachumi di gogor tangi du tende same tende yi series so yi life partner imba inere so yi tokpo tomo chingi nyochi ta gogor tangi mendo sam tokpa sa tende yi series yang na kaji chi chidu yang so shinang ta khaga chatu ri chiktar imbu chatu ri sam shinang tende yi series ta kinan zo yi sim na la chik du okay tanda di kinan zo yi current energy chagiora the currently kenagi chik surwan nanglo ni chik deal chego chik tak chugo chik on the day do chikirangi chi tongidura ta di karere do so ta ra so chedu ta ti sui chedu ro so ye ningyo sui chedu redu karisim nala sowa tende chik yorada takta sugo tende karitu ti so ta ra oh tende do fear do tongidura ani chashi ya digiyo tongidu da kiran zugira dewa things sarbo so ya yakpo so ya tembo so ya wodi kang la chashi digiyo ala na digidu kiran zu chashi digiyo ara maung pala da yakpo chi chunga chi du tanta ne kari do chi kraso so chi go du kari do chi kotsu go du la do da ra step to kari lingu du won tende do chi ge energy tongidura kachi chile nyang so ta dewa dege na la ra lamtui chi ngi kiran gi chi dura da ta nge simbala da soso ta nge pugudi gi tunda la nga tendi chik chego ta ne kha chego re kuchu mindu khandi du chi tak chego re kuchu mindu sam soso ti chik ta confusion tingi da ta di yo ai na kina gi kina la lamdin chi ngi chi chungyo on tendi tongi du ra lamdin chi nge kina la misang bo chi tu ga on tendi du chi tongi du ta di kina gi che du su imba ne ke la ndi siri ra kalaure shimba therapist tende yin sire lama tende yin sire ta kinangi namgi sulape yichi je sulape te bachi gi sulape gangi kari thewa ne ke ja disa do chi ra on digi kinangi kinala ropa chi gi wa kinangi si tende confusion kala yo aina kinangi chashi dik ani matse kinangi ta on di la condition go ya la na ti dura on di kinangi chi du guidance la ne ti du kinangi dis chi mi ha go ye game paso so ichi yora on di la condition go ya ra kanti tu chegoina this consultation later kanti shuela na ti do de do chira so yi on de do chi ke tine so itsang ma su ga ya chi la na ti dura so da ya life partner la ne di du kirang da life partner chi mi chi thuwa che ne da mi di khari na chowa de ge tak do chi ha go me wa che mi di chowa de la cham da kirang la importance ti yo so ra cham me so ra cham shiba che yo so ra on de di chung ki tu era da ti yang message khaji chi chi tu ingire okay kirang zo chang mai chi du re la shu me ra so la gari resonate chi gi ne on di so liya re ani ta on de kirang ki sem na la chowa de ligyo aina ani kirang yang ta rang kirang la ke ja lidu yana kirang konjo le chi chi gi bera yana kirang gi lamma tinde yana kirang gi color the relationship coach leire dewa digi nang la da therapist to la ne di du couple therapy to le ne yakpu du kirang zo and the problem to yo na couple therapy to le ne yakpu du yang chik du okay da lamtun chingi kirangi namgin litsi za kirangi nangi mit to shu dira nangi pala nangi pola nangi amla chigora da chi chik on di ngam to consult kirangi namgin ta mi te ge ngala lamtun yakpo che tu gre sam de chira on di sani consult lengo ya la di tungi du kirangi chiru guidance okay ta di love relationship di this tuk de yotu chik ma shpe sangma do chi tonggi mindura ti du da kera zo su chi du gar ri du ta da ti love rang yi si ma ka chi chi den so pa ma gi chi du ra ten de ka che go ma su ya do the confusion de cha gi ai ne ha ko ni chi la consult chi go ra so pu gu don da le imba ne re so yi ta sa sang ka ro ka ri imba ne ra consult chik mi game ba yak po shingi chik ne consult lengua di kinan zo chi du guidance li du relationship na la. Okay, last card. Tama de la kinan so la ra de ba yu na shingi shiri to ki wa tingi du so ye de wa de na la ra shide pe yak po kiran gi chikinda nge de wa di nge nge di tende chi chu na ti dwa sra nga nge de wa di tende chi chu na ti dwa la so de ba yu na shi chi yora on di kiran na chungi wa tingi du da di kiran gi che du love relationship in sire ka chi ta kiran gi da sima na shuk chi shu chi su ko la sam lo khor de su ko la do dura so ka je ya so to po to mo ko la to de so ka ji pa ma ko la to de ka ji so bu ko la to de ta ka ji so ta nge o karok satsang
교가 김미 가릴라네라 온디 tudalata simti shukchibu khigi yuache yoksing to dang this madi water dang chikari chego in shira ko goma chu ya to da confusion tungi do ke kiran zo achitela ondi confusion ne kina tuen tugi wa tungi do tadi tuen tugi la ani shidi di kiran gi doba yugo nang shingi dup tugi la ani kiran la guidance lamtun shingi mi chik duk kiran la okay ya me and re mi do duk tara ondi la condition keja digo ya condition go duiche go ra duiche nin tak chu go ya ondi tungidura ani kenala pe yakpu chunguduk ra kirangi de ba khari yo na shingi dup tu yo ra saja yakpu chigla li tu da dor du na ra level up chigi du la na tigidura tewa yakpu chi cha tu du an kenagi de ba 다 kenagi tuba yugyo na shingi saja dila shidi tangi satsang na la shidi gudu sameto da dili imba na ondi shidi chola kena li tu gudu da dili ya la kena su tanda ti shik tu digyo na di guidance re da di lama sambo re yana kenagi chidu da sozo gi sula sigi yura ondi mila consult shigo yara ondi li do ni lap message la shibaya kare li dura relax, find joy in a simple pleasure of just being together. Okay, yang kira so ta chik future yung mar khare do chungyo na chik ning la da shigu ta so ning yo de to da shigu simdi khigyo ai na ikam se simdi ma khila ni message li du dara relax che te slowly de ani tutsu present moment tutsu tanda yo wa de la onde ni ga nyam do yo asum ga nyam do shi ga nyam do yo wake up ki tutsu di ani embrace che kyu lynching wa che ani onde la appreciate che la di kina ge chidu guidance relationship na la guidance onde li do proposal an offer or proposal in the near future that comes as a surprise yang kirazo singling in this which dura propose che dan yang kirazo kaji love relationship na la yo che this confusion la yung in le proposal kirangi chola su yung du sra onde message li do celebrate. Okay, today celebrate the love you share with those who matter the most. Okay, da kiran kichirung issue swim by ne on dingam do diringi to se de la kiulen to wachele kiran zo longo ne simdi shukchi bu jung sar da chirda ne khada yo mar so zo penging you pe se wa yusa yen by na yang rangshing simdi to wait is this chikli de ru shungu da on di kiran zo la de relax ki card le so te kal lagi du celebrate ra so zo ning yo de ngam do present moment ngam do yo celebrate che la jo to so tanda wala ki to wa che be at the present moment la jo wondi kenan so la shukchimbu koni li dura such okay ani kiran so chi du reading tagam si ani su lo go message te pe ning chi mo chi ne len ke u chi ne le pe re wa yu la shu ai ni kina ngin dung di dam ne si bang ka u chung song ani kina gi channel de la subscribe che ba de le tu ji chi lan shu ai ani ngur do che yong Testele lang lo so ni kinan so chidura ta yung gyurgi ni machu tu sidi tu mei kirangi kadu tawai na tine ma kirangi chidu energy reading energy di kirangi chidu ko zo do relan shera ani kirangi chidu dangbo health ani di jeni career in di jeni relationship kana these detailed tungi na shera dangbo kirangi health cholali yu kinan so health kana these chik madigwa do this chungi do esra tadi madigwa di kari imba ine fire energy shukchimbo tongudura fire energy dili undu subunala this sawa do this le to dang chamba ge to dang yana to she to dang and do this chungi yu si re kinan zo chidura ti sigana diet kana this tuk de yo to de yin si re kinan zo da ti sigani do current tanda kinan zo lo de do chungudura ani okay ni kinan so gi on de do chungudu ta diet kana li yu subu yana diet kana li yu kam de tis chikinan zo gi ra kam subu kam de tis tuk de wa de tuk wa de insigre namshi gi gwa chinera come to what the insigre rather than makeup chine de chin ju do shu ta ishu chimbo do da ge thongi mindura on de do chung du era anti cheni kinan zo sim lai ne da on de cheni insigre yana skeja shiba de insigre sim la ti shik sim de shuk chimbo do chung du era health kan lai na dan da kinan zo de do shi tu gi du ani da di ni ma
simdi do ta ini simdi che ko de ge thong mi du kirangira simdi shu ke ko ge thong mi du di card di kari tu gidla na kiran zola simdi che mari lai dirang kiran zola guidance resha ani simdi de ge che mi du je je chun chun ju de yung thi re tik tu re ra ni su bola na sa chun chun ju de le tu re su ko handle che tu re dik tu re shu ju issue chimbo de ge re mi du sra on de tungi du kiran zola simdi shuk chimbo jungwa na yang su bu na cha yung ni simdi shuk chimbo jungyo na yang this check ra routine check up che do na on de kiran zola suggestion chi du di mashi simdi shuk chimbo ke de go ya de ke min du sra ne check yora mengala text this takchi du chi go di tungi du mashi simdi du ke ma de la cho simdi ke simgi chinin na sama shuk che su ri la cho on de do chi tungi dura okay on de resha andi chini da kina gi chi dura karili lana career chola kiran so ta dik dewa to chi thong du shi simde du ge yo thong mi de besha takta yo to chi thong dura leka e so ko ni takta yo to ni dik so yak pu du same do on de du chi thong dura da na career chola kiran so la lam do yak pu du yo on de thong du career chola simde ske min du lam do shuk chim bo thong du kunjo ge ni chezun do ma mixe green tara to chezun do ma changu yi shuk chim bo kiran la ba chi yo thong du career kan la ge simde du ke thong min do ke kiran so yung dur de la pe kyu this to song to be bulu to tang this kyu to tang so this relax chi yo ra on de do chi thong du career chola lega shu shuk chim bo ka le ge yo ya go ya de ge thong min du tak ta kiran dik de wa to shi thong du ra kiran ge energy la that is in a relationship kan la li yu de kiran zo da buchi single in baina kiran zo lo queen of wands ke energy kiran ge life na la bomul tendeli yung du pomo pe ning chimo confident yak po yo tik sang ma sang de yo do se ba kyu de tingi pe positive mindset king yo on de la na thi dura ten de ge energy chi kiran ge chi thong du ani bomo in baina kiran ge chi do single chi kiran ge bomo in baina kiran yan ta kara bu ko ne to bo yo yak po ra mixe gi lama yu ba nge tho dang ra chik thombo yu ba nge de yong da on den de do chi la na de do on den de gi kran gra mi se na le li yong du on den de do chi single in ba na ra kran zo yak thong du ni kran zo already relationship na la yong de zo in ba na ra kran zo next step linga gi chance shuk chi butung du di ka ti li yong du ra kran zo da next step kari in ba ne de da kran zo chi du so in ta la pa next step kari ki si ka wo in ba na engagement che sa wa na changsa ge sa yo ai na kran zo next step kari in sigrita pugu ke tu dang so ra kari bane next step ki blessings te kiran zo chi du ligi dura koncho gi lamdo di ligi du lan shwera okay kaje jik so ning yo le ta rim bu yeng de zo so ning yo so yi karo ning yo de gel ra thugya gi chashi de ya planning chi ya de yi sigrira on de thong dura next step de shuk chimbo tu gi du kiran zo chi dura kiran so ichi dan ne kashi chik da single rang che pe di thong gi strong energy thong gi kiran so very confident and strong ra kiran so pe chik ni ba yak po yo la ra po ba thong bo yo on de gi energy kang la di yo thong gi kashi chik chi do ya so la ngoni resha next step ra pu gu chung de yi si de okay on de do chi love energy on de do chi thong gi di jen da kiran so ichi message to chi kari do chi shagi dura message la self love okay I am still trying to heal okay da kaji chi to heal so kiran zo ra da relationship ne break chi and so heal chi try chi yu sare de zo chi dura queen of kara thoughts ke energy li du tagar pe chik pumo be strong energetic very confident ra da de sama inji signal pe yak po chi li da energetic confident very strong ra ni pa dang thank you kalaure oba tombo yu po mo chimbo yu energy laga laure ni para che yu gira on di che on te di energy thong du di switch du ri du la na kiran so ra the single life da dara chi khaga do chi cha on de gi life lan kiran so kari try chi do self love okay self love try chi de yak pu du ki kiran kisi chi ki chi gi me wa ina self love try chi la de li du ra ani yang kiran already self love try chi ni de ni ba na kiran ani queen of swords ke energy kan la le yung du ra healed ra pe yak po so ta chik na te do strong ko do chik positive ko do like sama kina cha thu yo de tu gi da this da divorce to da single cha go tin zo gi chi message chas ra ani
Currently, the soul contract. The lesson I learned from us will never be forgotten. Okay, the yan kaji chigi chido yan pass nila kinazo. The yan kinazo ni connection digi chene ni pacho di learning do mangbuchi duzu mangbuchi kiwa tige tebachi me lai chili dura. Tige sama past to chasin future closure. Okay, the dear past chegdura. Not all connection are meant to be except closure. Okay, the kinazo nana ngonne kaji chigi chido. kalawre kaga docha ani ta changmai chi doing mar den ra khachi ji chi durang ingire ni kaga cha ani so single do chi kon den feel chi yigire yesibal te durang chi self love practice chi soul contract pass ki message leader queen of swords ki energy da na re so ra kaga cha chi bu cha ni diga la so ida nang lo yin ni ba di twin le jo so nam gyun dam mi chi ngam de na mi de depend chi di yo na da mi ngam kaga chi cha do so gi nang lo yin ni ba di twin le on di ki shi dura tadi kira sangmai chidu mari ni sui chidu imbani ondi message ti tak lilu chile shwera closure ani kira gida closure te du su li sha la shra kira ge an du da so khaga chane da du pacho dile tin de du dang tik river do chi sha gyo aina ta mashane tigi duk closure te self love practice che ani closure te kajilana connection sangmara. Not all connection are meant to be lashra connection sangma misikang kinangam do yung tugage de yung mari lashra ni accept closure the accept chil hedira lead okay then it which lead dura okay any yang what I'll stick to ngarakat. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. Okay, then toxic relationship tende nangla tuai ne tende yang chung sire degi kena ge energy sangma drain chigri ani di indu kena ge karisa. Be aware this chik na chego ge chim budu lan lead. Okay, love relationship la tadi kena zo khaji chi chidu be takta chung yu giring simbalara on the do chita kena zo so message lego de strongly lesung so be len kyo chi ni li be wa yu la shwe yi kena zo chi do reading ti tam si kena gi ngen dung ti tam ni sezina wa di ka u chung sung ani channel la subscribe che badele tu chi ani ngir do che yung Tristle talo da zone kena zo chi dura yung gyur gi ni ma chu ka di do chi ti du se di me gi di kena gi ka du senzin na wa na di ni ma kena gi che do reading di ge energy di ko su do re lan shera ani dambu kena gi che do health and career di je ni relationship ga this detail card tungi di ringa di do that sort of detailed this relationship ga la che di dun chikli dura intuition. Okay, kena zo health ga la li yung di ni so trading yakpo chunga chi du kale ge yo ting du diet or sub chi yo exercise chi yo kari imba ne so kari che go du somebody chi yo de ting du mental health ki chi du yang so ti chi kari do chi precaution la ne ti du action do kari lengo ne kiran so lingi yo de ting du digi chi ne kiran so trading pe yakpo cha yo yungyur gi ni ma chu ge energy na la kiran gira sembai ne pe ki u di yo so ne pe de dang di yo chi so ine mandawa ri yakudo chung so da sukut pe de dang yo se pe ki u na so pe ta chi mandawa chi yo ra nam ki da mandawa pe ki on de gi ra kinala energy chi thong du sra Dadi jene kiranzo chido kari liri la na career cholo partnership thongu do ke dadi switch do kiranzo ta namgyun partnership to kodo supporter to kodo gyapyor chingi kodo leka chingi kodo chik rokpa chingi kodo kari samgyo ane di kirangi chido chungu do sra career cholo on dine thongu do ani career cholo kirangi danda bato chik khaje go matsu confusion to kari yo ane confusion selnge mi chik kirangi misena la li dula na tigidu yana kirang rangi nanglo ni nibadi ta di ki solution dirisha lai jo undi problem di ki solution di dirisha lai jo undi kirangi chidu ni gyu thong du yung gyur gi ma chuna la ni samlo ke dan la gyro shuk chimbu chi li gyu on de thong du gyro de yaga chola ra on de do chi thong du ra ta di chi ni ka li do okay da kana gyro yaga la wa ta ra dilisra realization okay da Tadi kiruwa di chik yung du kirangi misena la kirang kandi tsuwa li u ta tanda padu nye di kachin chiyo mari lai chwa wande di realize chiya ra so tanda padu kirangi aha moment li du la na tigidu wande di doshite tsuwa shik chibu tongu dura kirangi kariya chola yana kirang tsu da kokap chik short sa song ya chi leka yakpu chik chunga kokap short song sa bayi na kokap koni li du la ne tiri yang ra koni kirang la kuncho yu koni kokap nangi du simde komin du song dende kariya chola tongu du ta di jini kirangi chola ta relationship chola okay da kirangi chola relationship la dinang du
kirangi relationship chola shigu chik this dig masong samedo na this disappointment later this tende chichuna takta ya sameto da di chung maswa sameto sowa to chira on di shu chim butong kudura kirangi chidura chita ne kirang la ye yuna sawa chingi ko chingi jambu chingi takharik la ne ra yapu dukdara ine kirangi chik chok ching ne di chik endo chade sar chik maswa sameto chira kirangi simna la den de do chito de sari di chichuna takta yi sameto chira on den de do chitong gudu kirang la yunggyur gida na kharili dulana da yunggyur gidina lan kira dusu gyoputuyo ani mixe gi sozo ngi nyawo digi yam dusu pe mabutangyo gyoputuyo la neti du single ingi de zo iche de kiran solara life partner gi option mangbu do ji kiran gi chola su yungyu la neti do on de do chi tongudura mangbo chi kiran la tewa chungyo misawa sa mangbo tewa chungyo ani kiran la offer to rajik proposal to the la neti do on de do dusu pe kiran gi tangi nyawo digi yam dusu pe gyoputuyo on de la neti do yunggyur di kiran gi che energy de do shitungi du dijini de dagaran kirangi an kirangi chikyora ani single ingi dizo ichidu da yang sozo la life partner la neti rati edi do chira sots ki energy lidura life partner pe shiba nyurbo yugo la neti du pe vidi mind yugo pe mi ko yugo sobudu yu shangbudu yu ngebadu la mo yu pe vidhi tu la sho nga zo clever du la neti du smart du la neti du ra ani chik shangbu du mi nyemba du sangbu du yakbu du chik sheba nyurbu du la sho on den de mi tara pajo on den de energy chi kirangi chola su yungi du yana kirangi chola already tende mi chi yugi re okay on den de energy chi kirangi chola shukchi bo tungi du yungur gi ma chudi nang la ra okay ni kaji ji chidu da sozo currently da dige chang ma khari da kari yo ai ne dige sang ma sha sozo district da tagni butu yo ate de tungi do sozo nginge o dige shanti tagni butu ai de isire yana sozo same thing ne da chilo physically subudi tugi me ai ne same ne move on chi yo ra sozo past ki chik ma di wa do chungyo dige chang ma ne kirang gali move on chi try chi yo ala ne tigire yana kirang gi ne kap ching na mi pinche chang ma sha ne kur chu ko tu yo ala ne tigire yana kirang ki di karigala ta karim bane ya khaji chi chi physically chi this paso do ya do da ya khaji chi chi do so sim nera move on chi la ira da sim ne da sim de de lu tang ya won de de energy do shi thong budra ki nan zo chi do love energy la won de do chi do ni love message kare do chi li do ra ki nan zo chi closure okay not all connection are meant to be accept the closure la idran le do kinan zo kaji chi move on che go ki chi dura ani move on che matu me te ya chi me on the day do chi tung dura attraction you are attracting the right person at the right time into your life okay kinan single in de zo chi do ya kinan right person at the right time kinan chi right time kiran tu zo taktal tu zo la pa bi mi takta kinan chi do yungir le settling for less than you deserve in love ani love kan la li yundu kinan gira so le ma de ta so la di min du treatment che da di min du so la chi sambai ne adjust che try che jo undi ma che la chi li du tik ta ni tiger sign ta adjust to this chi khapori sam gi dura tiger te zo nam gi ni kona so pe di yo kare pe confident so pe this dominant type you are tin de yang adjust che this khapori ne da khaji yang kiran zo na la de viewer na de adjust ching de yo ai na te gi che adjust ma che la di li okay illusion be aware of love's illusion see reality clearly reality kan ta tu ache lasra yang so pe mi de ya pochi du pe se wa chi du pe ya pochi du sam de la na wa yeng ani yang mindset pa judi ga intention mindset de ha ma go ala ani illusion kal ma de pa judi karri du intention kari ki du clearly ta tu ache la guidance lead okay kinan zo chi my god mangte together okay then can love relationship na la yungi de zo du sungam to ke di kyu chini ke la chi li dura ani trust la chi la okay trust ya sab chin changma la chi ma che ra pa chu trust yi chi che la dang bu ti chi pa ju mi di la chi che rung gi dwe un di ta la cho chena ti and do alone time ra spend some time alone it will help you gain clarity in your relationship sometimes kira nyam do su ke ni on de this meditation to che this mind this tomba to shaw and kira pe mind la clarity li re la di lidra connection love is the bridge connecting souls cherish those connection and kira love relationship na la yungen de zo chi yang
relationship dinala cherish ra kirangi going on it to watch la sure appreciate che go che ki che ni de on de la on di ji li do ken kiran so chi do reading de chi resha so la resonate che sona comment section la resonate la ni ro chi ani kiran so message de so yi len kyu chi ni lingi pe re wa yue la shuen yi kirangi nyendung di tamga chi ni sipa ka chung song ani channel la subscribe che badele tu je che ngurdu chel yung testele yelo ta so ni kiran so gi chi do yung gurgi ni machu tu tsu di tu me yi ani kirangi ka du sinzina ba na di ni ma kirangi chi do ni machu di ko chu tu re la shue ra ni kirangi trading kan tu chi di du andi che ni kirangi career kan di du mix again kirangi relationship dewa de na la te chi ka ma tingi na shue ra di ta bo kirangi trading kan li do okay trading pya ko thong du kiran zo na trading yakpo pe thong du de shumang butung go ya on de legi chikta ta samaria li da di cups ke energy li dura shumang butung go ya de kiran zo chi du di ngire nge simbala guidance okay simdi shukchim bu ki yo chi thong du ra kiran zo simdi ki ma go ta shigu ki go ya de thong min de so simdi chung de cha ta ti khande tu cha yo na chik ching ngi la sim na la dis chik simdi de wa do chi thong du kiran zo ira ani ti chik kiran zo ende yi si ra simdi do shukchimbo chunggi yo na kiran zo ichido guidance kari li dulan simdi do chi chungti yo na ra simbala de saka sigi do kyu me gyo do tselangi ya poma do samno da mi da kor de lo nam do mangol le te do da kari bai ne ta kiran zo la kari da kari chunggi yo ne ra supot pe te thang yak po thong do ni shumang bo tung lai de kiran zo ichido guidance li dura ani sim kyu me gyo chungdi so chi bu chi do zo dis tang kiran so me kunglo chia na de meditation nam gun practice chingi de zo bai na meditation this practice chi le dura meditation practice ma jingi bai ne ta kaji ni igam simdi chi chi go du nge ge da simdi chi ni shi kebar su tu re la cho un de so la self reflect che ti so la divine tiera simdi shi ke ne nge gro tang tu ya de your base ra ta so yi simdi shi ke ngro do ge tang tu ya mena simdi ke wa digi ko na supula na sa su yo re simna na sa su yo re la jo un di kra ki tu guidance lead okay yang so gro tang tu gyo na de le gro tang ya yo la ti ndu simdi kha chin che ore la jo ngara so un di rang kra ki tu guidance lead do la ni shwe ra de tu so ti sik so la reflect cha so nang lo la chu ni ta go ya ra kari chi ni un de do chi le do di je ni kina ki tu career chol li yung du career chola li yudu good news li du kiranzo lara kiranzo gesi career chola kiranzo ida interview to tiet with the karim by ne dege ki du good news positive result ikutang shangi lop to den zo ikitu tang shangi den yo ane positive result good news pe kina siba ko uchunga ki uchunga on de ne energy kirangi chola su yung du yung gur dinala okay celebration tengi dura career chola kirangi lega kare ta kare chewa ne dipi yakpo dun tu yakpo do cha ni kirangi kalik ra lega chingi tegi ngam don kirangi celebrate chi yo ra kip tangi yo yakpo chung song la ni pe ko uchunga on de tongi dura kirangi kalik yawala nang shingi debu sambo tingi yo ra debu yakpo tingi yo debu sambo tingi yo on de du tingi du ani kirangi ngi da paljur yakpo kirangi misena la so kali ge de la tibu paljur long ju yakpo chagi yo su tu gi yo kirangi kali yawa na shingi debu tin tu gi yo on de do shi tungi du career cholo ke ani love relationship kang la li du kinan zo da ti chigra kaji ta single in saring symbol on de do che energy li du kinan zo single che lele de ne ta de cho love relationship kang okay kaji chik single in de zo che proposal li du ra kina mingle chaya gi du zo li shas ra kina la live la proposal yan kina ni nyo te de kina la propose che nam gi ni chambo ngi de gi propose che de ni sir gang tar kina gi che du ra proposal li du yang kina gi kina bu imba na kina gi pha yang chik so na wa to sa de la sim gi ke ja share propose share engagement gi propose share changsa gi propose share kari ba ni ngi okay kiran zo ta relationship na la yungi de gi la yang su ra engagement gi chia changsa gi kari ba ni da so la kang tar ta propose so yon di li du la ni ra change chi ge li du kiran zo chi do relationship chola li du kiran la gro shuk chimbo chi li du ta gisi kiran ge relationship ta ga sila mela do chi tik timbu ila mela do tin de yo na kiran zo tik khala ore ta timbu ila mela la na khala ore shigu ni ka pa zo shigu interest shida me wa na kiran zo kha cha gi du la ne ti du ra on de do chi tung du ra ani yana kiran ge life na la
proposal to positive chikli yundin kirangi life la negativity to da shida chik ila mela to chik connection yuna ding am the break chagi dula ne tigidu kajila positive person de kirangi life na la legi on de do chitungu do ke da de single din zo chidu ingire partnership my god and kinazo single imba nere mingle imba nere kinazo relationship na la yungi de imba nere samai chidu yungur gi ma chudi na relationship pe yakpu chagi o thongidu yakpu kari kan la na samshi chikchik la samshi chi chikchik la sedong shuk chi rile chikchik la chamkyong ning je shuk chimbulia samshi shuk chimbulia anshi bakari yakpu le sang ma le tu ya ondi le tu ma se ni konjo gi ne kirangi ge dewa de la support shuk chimbu du capture shuk chimbu du kajila na di dewa di kiranzo gi chidu soulmate connection ra chingui le ra melam yogyo gi dewa la ne tido on di energy li do ke kiranzo chidu on den li du sra ta di energy di li chidu kirange misanala ila mela to sanga chi yogyo di mewa chagi du and di chini very positive energy kirange misanala li du sra okay on de do shitungi do ni love message to gadli dura dressing up an opportunity to dress up and party fun times ahead okay in kinazo tulunging chimke party tendela to the di kapso single in the zola propose ya mingle already relationship na la yungi the zola di kapso propose ya de easy okay then do chitungi dura kaji workplace ne propose chunya de easy abundance open your heart to receive the abundant love the universe has to offer okay can I sim this chikta yung mare lan this kum de yo na simba this chik open she la jo simba jachis che ku yang she la jo ani khajila universe ki kina gi chidu pe love at sewa shuk chimbo kina gi chidu tangi du du ne kina simba this chik open che du la jo on the day chik message li du kina zo chidu ra okay ni kina zuchi do reading da kam si so la resonate che so na comment section la do chi resonate che so la nira ani message de len ki u chi ni link yu bere wa yu ani kina gi ngen dung di dam ni si pa ko jung sung channel subscribe che badile tu je chi ani ngur dul cha yong testele duglo ta so ni kina zuchi do yong gyur gi ni ma chu du tsedi du mei kirangi kadu senzina baina dini ma kirangi chidu energy reading energy di kirangi chidu ko zu du relan shwera ani tambu kirangi chidu health andi chene kirangi tuden khandi ti du kirangi career chola lege chola khandi do shiti du ani kirangi di chene da love relationship la ne ti du ra tewa di na khandi do shiti du mixi tewa di la ti shuk che du na chi direngi reading telara ani tambu kirangi health ki chola li ndu kirangi ti chigra health ki chola kiran soa immunity tuba masimba tende chungu duera chingni supu takta do chingara gi tuba yugyo nakshingi supu yakpo chi de mindu ra takta chi weight tenzo takta chi de mindu same de ya simba nga tuba yugyo nakshingi ki de tu mindu same to dang kari imba ne chik du okay kiran ti kirangi tuba yugyo nakshingi takta simgi mewa do chi honde de do chi tongu du da na kirangi chidura my god yungyur ge energy da ta kina la yungyur ge energy na la kina ge dubai ge nang shingi takta dila le tu ge on de tu ge ke kina ge kari de bat singi mi de seba ge yung thong de so takta di tu mi do subut de dang yung mi do subulat ji kari do so ya ne on di kina ge dubai ge nang shingi chola kina le tu ge du ta di le di energy la le ra very positive energy de pe energy pe ning chi mor mo achra pe chikyora confident yore kalere pobatumbo yore pe namaki yore simbaki yore pe namba yore ra support dedang yore simbaki yore ado support dedang che simbaki yore na rangshingi namba e tele do da onde yungda titsang ma mola chang de yora dige energy la li tu da dige ndu kira gi de pa masimba de la lega che udu kira okay onde guidance kira gi chitu guidance onde li kira ga chula kira gi de ba singi mindu kira sim 대당 연구도 셈라 시대고도 섬겨나 시대 도배도 달라키나 이 가르치기 다 니마니마라 같이 용원데 이래시 수부 약부 수고도 삼나 수부 약부 대당 용야라 키나기 가르치기라 수부 약부 수야라 키나기 타입된zo 칸딜링기라 메인데zo 칸딜링기 that is not sign to 중디기는 메인지 리바된zo 치기베다 데 상마키나라 직 내가 지고에 디키랑기 치도 가이던스 리기도 키나기 소소도바 chik yugyo nang shingi de la le tu ya la kirangi lega di che ko zo wa ina ani kiran la de
kirangi to bayo gen nang shingi sajade la le tugu dus kaji yang kazo kale kane tebu matu endi yunguda kirana ondi mindus tebu tungi dusra tebu kirangi to bayo gen nang shingi de sajala le tugu du tindu kirangi lega kare chik lega la ne khala urda step tugura chik kare to chi lengo ne kiran le la de kirangi chu guidance li do ke tadi so ta kare ridu tare da tadi chini kirangi chidura lega ichola kiran la techi kare tongudula na devil ge energy do chi tongudu kina lega chi sala chi indo in siri soso deba me shin du soso chi jego ke do dang sorry chi du ke kare ba ni dang di takta chi la tumas lega de lekina chik do devil ge energy ra this chik energy do ga chik negativity do chik this chik kirangi and lega chesala chungu do era onde de do chungu do ni kirangi de bayo na shingi lega do thu mindu yana sa so samba na shingi lega do thu mindu la ne anti devil energy kirangi laziness do dang ani kirangi fear sem nang shinang atende chik che do ba do yu dai ne ta ku chu ya this chik shi do la ni fear sem na la shinang ani doubt ra tokpa lo nam tokpa tegi gi ne kina gi dubai gi na shingi lega de la lima to ka gi duera onde de do chitung gi dura kina la onde de do chung duwe ani ta di ne karili do ke kina zo la ra ti chi li dura teamwork ra chik la phazu gyap kyur chi go chik tung gi dura gyap kyur chi support chi go chik tung gi du ani kina la ya na chik support system yak po chik cha yo onde ne kina bi yar gi to go tin la ne ti du kina gi support system kina la gyapkyur chingi de kina gi yakpo chi sego ya du shira kina gi sego ya sego ya du shira kina gi ngi o topo tomo yimba ne kina la gyapkyur chi dingi sozo life partner de yimba ne sozo la gyapkyur chingi chi ko on de do chi surroundings kan la dena ani kina gi mitsina la financial gain la gira da ngi paljo longchu pya ko cha du yo sozo career kan la successful cha du yo an kina gi mixi gi skill and kina gi develop chi de chik chaya de de ba shuk chimbo yo sozo gi passion follow chi de de ba yo de yingi re oke tege gi chi du kina teamwork yana collaboration yana support system ra tege chik so du kina gi chi du ra de chik chawa na kina la hang sa gi beneficial keeping shuk chimbo chung ya tungi du sra anti chenta kina gi chi career aga love relationship kana li yung di my god happiness tungi du kina zo relationship nam pinche sasang na la pe kyu ka ka to tu ngane ti gyo ate tungi du okay ni kina zo la yang relationship na la second chance de la ne ti du ka ji kyan so break up cha yang ko ni chambo cha de la ne ti du ra de energy li du ani di chini okay da yang kaji chi do so ti sing life partner sasang na this tuk de chungu duera ta onde de tuk de chungi wa ina kaji ni tugu du onde la do not this chego de ge chimbo tungu do ke kiran gi chi do da onde guidance rish kaji ni tugu do ngai la this tuk sing do chi yung de kaji ni yung du kare nekap gi ke chala mata wa jira nekap ta lungsa ni mi khani da mi da du ra onde la mata chi ni yung gyugura khari du lai cho thuk te mati ko khari gi cheni chag du lan ting sabe ngone sichu chena ani kina la ondi yung gyur gi ma chu na la kina la ondi da reason ra khaji ni yung du lai dira tumse di kina la ra thu du ra ni di mewa session sara ondi kina tungi do ke kina zola di gi jungyu ngi di zo chi du re da ya Chibaya ngi matak para sedo kyap chigi chigla andi la so ngi kola andi la moy ngola andi la so chigyora onde de labre tse den da ni choya gora me ai ne di khachi ni chungu du la sho labtu di tsamma da wa che di chungsa ka ni chungu du la sho so la kari di ti min du la sho so i kari ti min du la sho onde de do chi chena kina anzola di gi kumse di ngi du da di switch the message ya ma so ta dara kina la di resonate chi du samna so okay le ari ani kaji ji da reunion chai den de tungi du reunion changsa den de celebrate share den de tungi du kiran zo chi dura changsa birthday kare ba ne celebrate keep chunga den de tungi du ani kiran zo la kaji ji dura so chi sam tuzu so chi pu chi tuzu ke go ya won den de do chi guidance ali gi du kiran zo chi dura so chi pu nyam de zo ke ni ta last card chi klingura okay kaji ji che do relationship na la ra ti li du kare member sawan li du relationship na la nang mi sa sang na la
pugu chunge tu dang nang mi na lan nang lan na ma le tu da mak le tu chi gora da member sa won de le ge tu gi du keran chi do okay ani da di chine love messages kari shagir tu sra toxicity toxic relationship can drain your energy and self-worth be aware okay toxic relationship te de kina ge lega chesana la this toxic yang tungi tu de la devil energy lidura ani won de relationship and masu la de kina ge chidu guidance yang lead okay da yang kina ge da lega chesala kina ge box kina ge post this toxic to you na kina this tarim bu de tu de lega chisala on de do chik distance so go ya to ra on de do chitu gi du yang so so gi kali kan de yora da duni yak to ko che cham da ko to che yang so so la chik gablo ni de yang thak to che ding de de yung da de de yim bai ne kari bai ne so so toxic de ti chik de de du lan lam sang ju tinga la haya go to da de ale same thing ni ta remi du la feel che to da de che du ni kina this tarim bu te go ya on de kina gi chitu guidance li du sacrifice like love may come with sacrifices evaluate what you are willing to give up okay ni sometimes yang sacrifice and the jego de ra ta for example da kirangi relationship nal this took de di na do some ende chungu duara nga gi da de ta kan dis chawring reels and na ta thing sa thung da kimi di kyoga la chek nyokta do she chik ke chin chi jela nyokta do she di dan kyoga dina kimi di nyokta sala same cho chini ine khachini mo nyokta she di du la di la tunang ma che jo chini nima chik tunang che kharita chi di me na ngi che dang kharita chi di me na some deep down chik ta nima chik den de nima sambo chi chu dara ani on den de so chi chik chi du de chi chi yo tungi da chi chik chi du mola ning che goya di karila ko duzu ti chik mola tang goya di on de do chira duzu di ma tang wa che ndi mo ning che da duzu tang na samine khap tu kyongal duzu tang lai di mona ya ta ngaran su tu na ma china ha go mu da khari kimsen khari gi lung sa yu ha go mu da ni lung khachin sa du lai nang lu chu na yang sa go reason pet kha ga ra ni lung she ba chi la tu ndi on do chag da ta di ndi ni on the lungsan chini ko this mola dusu this months te mola this importance to tia go chu ndu ani mo pe ga ani nyota she sam she da di jin ke ja zo du da on den di mu da ta di ndu ani kirangi sacrifice this che go e the young message li dura love may come with sacrifices okay the sacrifice ta di kap singe ta da tung she wa na shin chi la ga this sacrifice chagr la na so legal pe tu nang shuk chimbo te so yi sasang na la dang so yi ta ning yo so yi pugu ya yin sir pugu ya phama ge attention ra la ning che ta min da che ra am phama gi simbala pugu ti chik tik min du samen jeni ning che pugu di simba madi wa de ge mari phama ge attention ra tu da la ta amin da che de di yungu dwa nga zo ra chi so na on di ge ni ta tendi kap so ni so yi da gyudi khachi ni redu la jo on di ha go na pugu ti la du na che ko zu ra chini pugu di kensa wa de je sam shek da on de on tu na tis che go chi li du da di sui chi the message in kan she kiran zo so ta gi chi ru chi dara yang kiran zo na la family na la de do chi chung du sam gi wa ina ani kha chi ni re du kyap chung background de la to ni ra si chu che go di chi tung gi du ani sacrifice kare chagir la na yang ki jama go du chi tu ra sacrifice kare chagir la na tirang re so inam gin du khala shuk chimbu tang du da mang che legal tang gyora lega ni kama chu che gas ngue la duen le du tang de du e da so la ra de che du e ani on di chu che ga di so gi da ki me de la imba ne so pugu di la imba ne so gi phama de la imba ne ra chi chu che ga de extra du in konso rang gi chi du tang ya du ani on de che yung du ni sacrifice de ga den legal ti chi du yung tang re ni so ning yo de la du tang ra ani kirang gi shi di rasa sang na lai banere na me pinche ka lai bani shi de li char ta di chin on the day do sacrifice li race ke ja shi do okay da kin anzola ka zu resonate chi ha ma song and so resonate chi so na comment section la inji tiro chi ani kena ngin dong di tamga chini sikpa de ka chung song ani channel de la subscribe chi badile tu ji chi ani nyur de chal yong
Testele dullo da so ni kira zo ichi do yungur gi ma chu di kali do shi de du on de kola reading chi gi ani du su di du me di du kira gi ka du ne ko su wa ne ta di ne kira gi chi do energy di ko su du re ni kira gi chi do ma chu yungur ani kira gi da mo tu de du gi ran di je ni kira gi le ka chola du gi ran di je ni kira gi de wa di gi du gi di ring gi mix gi ring na de wa de la ti stu na shuk chi ti sa dang bo kira gi tu de kali do shi ti du le du ra tu de na la sam lo Kragi and inside some little mango dochi, chashi dochi mango dick, chashi kashi soso la sha on the chashi do di and soso nyarti yo kajana shibal pazo shewa and taktachi to mare sameto then the siri ra karim by the chick soso some little mango chitang soso nyarti on the dochi tungudura. Ani kiragi chedura support system do tungudu kiragi chedura. Ali samlo di je ani trading kala li yundu kina zo this na cha kan do thi do sambai na consult lingo edi kina zo ichi do guidance li do okay this routine check up to che to dang check na cha this khare do sim like you me you do chung de to da supu de dang me you do chung khari bai ne so zo di specialist yora dam ji on de la tuen to da supu yam ji sim yam ji ka ga on de yora da sorry on de do chi kira gi tuen go consult che go ya do chi tuen gi dura kira gi chi do Teaching Kirangi career cholali, you do can fruitful Kirangi than about the Chikali Gayana digitibu than the Dugiri, Rajapu Dugiri, Yaktaji Dugiri, Ani Kirangi Kalituchi, Gab Mewaina, and Kiran, the Kali Gagio, on the Ditu Tungudurani, Tibu Yakut, Wakandar Kiran, pay positive energy kan shukchibudigo on the career cholara, pay positive Kaligan Tibu, so dang I Q do let who dang. Ani nye kari ne che thu du jun thu du la do this proud moment la ne ti dura ani pay positive mindset kang la dewa on de thung du da currently kina gi che do okay da di chin do ne so ke ni kira gira ta yungur dinala kira pe strong ti yo so poba shukshimbo ke kalaure poba thombo ke don ni ba po go poba thombo ke on de do chi ko ne yak po kang la di gi on de do thung gi du ani kira gi kale gyane ta debu kalaure financial gain ya yapu chigyo on to thungi du yana kina gira yungur tila financial yapu khadis go na ta di ko la situation de le isi ro de do thungi du kina gita tanda ba to chik khari do chik madi wa do khari do career chola jung de wa na da finally kina ge on di madi wa de chung te gi sar cycle leira ta on di kirangi chakra di zo tu gyo tungi du kirangi chido career ngala yama bu de lesra ta yungur nangla ta kirangi pe financial gain yak puchi gyo de do tungi du on di chen kina shopping chil gyo kyu tangi yo nyeba nyu yo on de luxury chi gyo ra ta sagyo tung kyu di gyo on di energy tungu du ra ta di chen kirangi da relationship kangla li yundu relationship okay relationship la currently kirange ota didu yakpudu samte do pe kaudu chitongu dura energy positive tongu du and the love relationship la ratis confusion ya tongu du kirange option mangbo do chitong ta die yakpudu partner die yakpudu chichung sar die yakpudu chambu mangbo do chichung dinanda khandi tam go ko ma this confusion yungur dinala ti chik ende junge easy re ine kirange chidura dewa degi nala tamsang yakpo chi kirana chungyo on de thongidura dewa degi kyuni kirana pe yakpo chi chungyo tamsang ye kirana pe ka ujung ina yana kirana zo single ngi de zo chidura live la kirana gi dubai yo na singi live partner gi kirana propose chiala ni tidu yana kirana danda ba gu de gi michi gi kirana message tang ya proposal chia propose chia ta khari ba ni chi ingi ro ke on de kan tar kirana pe kyu suegi message di je ni kina pe kyu cha on de thongidura anchi tan ne relationship kana kina pe positive mindset kheni di yo thongidu ani confident kana thongidu kina relationship kari da gari chungwa ine dikshas ani celebration kira gi ning yo topo tomo tezo nyam dara keep tangyo celebrate chi yo ara on the day to thongidu relationship la dura ti chini da love messages guidance to kira chi du gari li to Star. Your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. The kinangi pay positive mindset kala your career chola kinangi chidu da the empress energy list the empress energy la do very positive energy da mona on the energy la didu ni kinangi chidu ni powerful magnet check dus kina ra ngajum chumbak le magnet
Tuyina kala yunams. Oni the magnet counter magnet chag du sara magnet kari ko la na love sewa yigala magnet. En kirangi de la magnet sewa yigala magnet chiyo aina. Ani kirang la universe ki sewa kazu tang wa ne di su ten li ra tak 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 la di kishi okay. The Indian can be hopeful positive mindset la de na tiki do confusion gi mindset la ma de pe positive mindset ka la de ra. Kari chungwa ine nga la yakshi de chungri la chwa wo the positive mindset la de la chwa passion ra keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love okay ta kina zo love relationship na already yungi de zo ichi dura ti chik passion chik la passion sewa che chik interest ya chik care che o dege alive shashi machuk la chwa ta changsa gyab yuni budu chinyam do de chik mang budu chi cha do de kachi passion dege shago edit timbache so da in shaksha do granted to lead do da on the machis chik la importance ti go ya ke jeng bo shi go ya chik ra kari ri simba kari wa ine wo de sangma da kinan so love language kari yo on the sangma page tang la di lead okay guidance dressing up an opportunity to dress up and party fun times ahead okay ta kinan zo chi da opportunity sawa chira ta di lu kari la na keep tang ya ki du zo do mo de yam da na de te sa celebration ye li do de du lo yak bu kun som keep che on de fun time li du skinang chi do okay o de du cha so in kinan zo reading ta gam si ani resonate che pe de wa yo resonate che so na comment section la de do chi ani kinan ge ngentung di dam si pa ko chung song channel la subscribe che ba de le tu je chi ani myur du cha yong